नमस्कार जय जगन्नाथ। तो आपण मैंने समस्ते जानी चेन्नई रे जो रेट रे वर्षा होची बहुत जोर से तो मन पड़ जाऊँ मोर 2015 कथा। से 2015 मु चेन्नई प्रथम के आसी थाए आ मोर मैरेज होता है। तो से मुझे आसली नवेम्बर मसरे तो एमानकर वर्षा बहुत जोर से होता है। तो मत कि नॉर्मल लगे कारण ओडिशा तो बहुत जोर से वर्षा हुए किंतु से वर्षा एमती कंटिन्यूअसली चलिए नवेम्बर मस सारा मस लास्ट रे बहुत जोर से वर्षा है। चारिआडे पानी फुल हो जाइथिला एत जोर से वर्षा है से दिन ही श्रीर पापा घरे न था कि मो ओनर जे था तो माने सी भी न था सी हुंडे जीएम थे सी ऑफिस पड़े जाते तो ये आंकर ऑफिस पड़े जाते तो घरे कहीं ना ऊपर जड़े लेडीज आम तले जड़े लेडीज मत कि मत नॉर्मल वर्षा तो होमें तो केते वर्षा देखीचु। तो सकाळु 11टा बड़े मत से ओनर का वाइफ आस मत कहले मो डोर नॉक कले आ फिटेली कबर्ड फिटेला पर मत कहले जो पल्ले भी तुम्हें तुम लगेज पैकिंग कर ऊपर को चल पड़े चल फास्ट फ्लोर को मु एयरपोर्ट पाखे रही तो भल जगह देखी रही बट एमती ही सिचुएसन ला मु कहूँ ना ओनर का कथा से आसिक मत कहले जे पल्ले भी तुम लगेज पैकिंग कर आ चल ऊपर को पड़े मत बहुत ही अजीब लगे बोली वर्षा तो होपर को कौन पड़ेबी आम तो केते वर्षा एमती देखीचु। से कहले नाई कहले हजबैंड फोन करते चलो चेन्नई जो ऊपर को पड़े ऊपर रहा लगेज फगेज नहीं कि तो मत ठीक लगे तथापि मुझे कथा एत ठीक से रेस्पॉन्ड कली माने मत गोटे केमती केमती लगे तो सी कौन कहे लोग छाए छाए नहीं आसिकी मो नुआ मैरेज होता बहुत ही कॉस्टली शाढ़ी फाड़ी सब नहीं आसती पिंधे बोली से छाए छाए आनी सब लगेज फगेज पैकिंग करते सी मत एमती फोर्स कला एमती कहले देखी मुझे दी चार खंडा पुरे देली तथापि मत माने विरक्ति लगुए मुझे केते अजीब लोक कि वर्षा होची लगेज फगेज पैकिंग करके से निजे कहले ना से ताजा पर सब कवर सिस्टम होची तापर निजे रखी देले तापर कौन है ना मत कि लगिलानी कहले हाँ वर्षा अधिका हेले मु जीबी मु एबे जीबी तो से डाकुले मत दी तीन थर डाकिले मु तथापि गली मोर मु रोसई बास करते किचन रे बास करते तो रोसई कला टाइम रे कौन है ना रोसई घर जो कबर्ड सिस्टम तले भी कबर्ड सिस्टम था तब भस्किन पानी पूरा भारी है मो पाद पूरा पानी गला मो छाती धक्किन हो गला मोर फर्स्ट टाइम लाइफ रे केबे भी माने भाभी नथिली एमती घर भीतर पानी पसी बोली ड्रेन फुल है कि घर भीतर पानी पसी गलानी। तो आम बारंडा ठू तो मो घर हाइट थिला माने मोर बेके जाके हाइट थिला तो सेतबेल को तळ सब पानी हे गलानी कोन करबी जिंस पत्र नुआ आछि इलेक्ट्रोनिक जिंस करा थरे पानी बसले नष्ट हो जीवो कोन करबी। तो मो से ओनर को फोन कली तुमर के चिन्हा पड़छि कहा को कुह जिंस पत्र हम टिके ऊपर को नहीं जिवे नुआ नुआ जिंस करा सब आस्तिला से कहले मु कहा को कहबी माने वर्षा झिप झिप कंटीन्यूअसली होते कहा गुडा के केही नाहांती तुम कौन कर टेंशन पड़गली भगवान बहुत प्रेयर कले कौन करी जिनस नष्ट हो। तो झरका बाटे माने रास्ता तो कहीं भी लोक देखा जाऊ न था झरका बाटे कौन है तो झरका बाटे कौन है ना तो देखला बेलू मो साइड घरे जो साइड घरटा था से ओनर भाई आउटे इंजीनियरिंग स्टूडेंट गोटे था इंजीनियर स्टूडेंट तो सी दी जन मुझे हेल्प पाई मागिली कहीं भी हिंदी से बुझी पारती केवल तमिल भाषा ही से बहुत भल भाव बुझती मुझे डाकिली अब इंग्लीश कहली मत हेल्प कर आस बोली तो सेपटे बुली बुलिक आसले रास्ता पटे बहुत मैंने एत जाके पानी से आसते खाली मुह देखा जाता जब भगवान का आशीर्वाद भगवान भी स्वयं आसला भाया ही मत लगे। तो मेन गेट को एमती हल्ला बेलू मेन गेट पूरा लॉक तो केमिति से मैंने आसबे आ गोटे छोटिया गेटा थिला जहाँकि बाइक फाइक आसापी कि तो से सेपटे ओपन करके आसिले
ଆସିଲେ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ କହିଲି ମୋତେ ହେଲ୍ପ କର ମୋ ସୋଫା ଫୋଫା ଟିକେ ନେଇକି ଉପରକୁ ରଖିଦେବା ପାଇଁକି। ସେ ସୋଫା ଫ୍ରିଜ୍ କଡ଼ରେ ସବୁ କ'ଣ କଲେ ନେଇକି ଉପରେ ରଖିଲେ। ଟିଭିର ଷ୍ଟାଣ୍ଡକୁ ଖୋଲିବାକୁ ଚାହିଁଲେ, ସେ ଖୋଲି ହେଲାନି। ଟିଭି ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ସହିତ ଟିଭିକୁ ନେଇକି ଉପରକୁ ପଳେଇଲେ। ସେ ଖୋଲିଥିଲେ ବୋଧେ ଷ୍ଟାଣ୍ଡରେ ଯୋଉ ସ୍ପିକର ଥିଲା ସେ ବି ନଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା। ଯାହା ହଉ ସବୁ ଜିନିଷ ମୋର ସେଫ୍ ରହିଲା, କିନ୍ତୁ ଗ୍ରୋସରୀ ଆଇଟମ୍ସ ଯାହା ସବୁ ଇଏ ତ ଶ୍ରୀର ପାପା 2-3 ମାସ ପାଇଁ ଏକା ବେଳେ ନେଇ ଆସନ୍ତି। ତାଙ୍କର ଏଇଟା ମୂଳସୁ ହିଁ ହାବିଟ୍, ଯେତେ କହିଲେ ବି ସେ ଶୁଣନ୍ତିନି। ସେ ଜିନିଷ ଗୁରା ମୋର ବହୁତ ଲସ୍ ହେଇଥିଲା। ମାନେ ଏମିତି ଆଡୁ ସାଡୁ କି 50-60 ହଜାର କି 70 ହଜାର ମୁଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଛି। ବଟ୍ ବହୁତ ହି ମାନେ ଯୋଉଗୁରା ମୁଁ ମାନେ ଜିନିଷ ଗୁରା ନୂଆ ନୂଆ ଆଣିଥିଲା ଯାହାକି ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା, ମୋତେ ବହୁତ କଷ୍ଟ ହେଇଥାନ୍ତା, ସେଇଗୁରା ସେଫ୍ ହେଇଗଲା। ଆଉ ସେତେବେଳେ ଯୋଉ ମତେ ବହୁତ ହି କଷ୍ଟ ଲାଗିଥିଲା। ବହୁତ ହି ଲୋକ ବହୁତ ଅସୁବିଧାରେ ଥିଲେ, ପୁରା ଗୋଟେ ତାଲା ବୁଡି ଯାଇଥିଲା। ଉପରେ ହେଲିକପ୍ଟର ଚାଲିଥାଏ, ଲୋକମାନଙ୍କୁ ରିଲିଫ କରୁଥାଏ। ଆଉ ଲୋକମାନେ ଖାଇବା ପିଇବାରେ ବହୁତ କିଛି ଅସୁବିଧା ଥାନ୍ତି। ଆଉ ମୋତେ ଯୋଉମାନେ ହେଲ୍ପ କରିଥିଲେ, ମୋ ସାଇଟ୍ର ଘର ଯିଏ, ତାଙ୍କର ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଯିଏ ରହିଥିଲା ଯୋଉ ଭଡାଟିଆ, ତାଙ୍କର ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଯାଇଥିଲା ପାଣି ପଶିକି। ଆଉ ସିଏ କେରଳୀ ଜଣେ ରହିଥିଲେ, ସେ ତାଙ୍କୁ ବି ତାମିଲ ଜଣା ଥିଲା, କାରଣ କେରଳୀ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ଆଉ ତାମିଲ ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ସିମିଲାରିଟି ଥାଏ, ଯେମିତି ଓଡ଼ିଆ ଆଉ ବେଙ୍ଗଲୀ। ତ ତଥାପି ତା ଜିନିଷପତ୍ର ସବୁ ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ ହେଇଗଲା। ଲାଷ୍ଟ ମୋମେଣ୍ଟ ସବୁ ଫୋପାଡ଼ିଲେ ସେମାନେ। ଆଉ ମୁଁ ଆଙ୍କୁ ଯେତେବେଳେ ମୁଁ ଉପରକୁ ପଳେଇଲି, ସେତେବେଳେ ମୋର ମୋବାଇଲ ଅଳ୍ପ ଚାର୍ଜ ଥିଲା। ତ ମୁଁ ମୋର ଘର ଲୋକଙ୍କୁ, ଶାଶୁଘରକୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଜଣେଇଲି ଯେ ଏଇଆ ଏଇଆ ସିଚୁଏସନ୍, ଆଉ ଫୋନ୍ କରିବନି, ମୋର ଚାର୍ଜ ନାହିଁ। ଆଉ ଆମେ ସେଫ୍ ଅଛୁ, ମୁଁ ଭଲରେ ଅଛି। ଆଉ ସେ ବି ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛନ୍ତି। କମ୍ପାନୀ ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ଫୋନ୍ କରିଛି, ସେ ଆଉ ଆସିବେନି, କାରଣ ରାସ୍ତାରେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇଯାଇଛି। ଆସିଲେ ବିପଦ। ମୁଁ ତାଙ୍କୁ ମନା କଲି ତମେ ସେଇଠି ଥାଅ, ସିଚୁଏସନ୍ ଯେପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ନର୍ମାଲ ନ ହେଇଛି। ତାଙ୍କୁ ବି ମୁଁ ଫୋନ୍ କଲି ତମେ ଜମା ବି ଆସିବନି, ୱରିଡ୍ ହବନି, ମୁଁ ବହୁତ ଭଲରେ ଅଛି। ତ ମୁଁ ଏମିତି ଜିନିଷ ଏମିତି ସିଫ୍ଟ କରିଦିଏ, ତମେ କେହି ଟେନସନ୍ ନବନି। ତ ଯାହା ବି ସାର୍ଟିଫିକେଟ୍ ଥିଲା ତାକୁ ବି ସବୁ ନେଇଯାଇଥିଲି। ତ ବର୍ଷା ଏମିତି ପୁରା ଆମର ଘର ଆଗରେ ଡଙ୍ଗା ଚାଲୁଥିଲା, ବୋଟ୍ ଚାଲିଲାଣି। ଆଉ ପୁରା ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି, ଉପର ଥାଏ ଦେଖୁଥାଏ। ତ ସେ ସେଥିରେ କ'ଣ ହେଇଛନ୍ତି ନା, ଆସି ଗୋଟେ ଦିନ ପରେ ମୋ ପାଖରେ ସବୁ ଏତେ ପାଣିରେ ପଶି ପଶି ସବୁ ଧରି ଧରିକି ମାନେ ଆମ ଝରକା ପାଖ, ଝରକାଟା ମେଲା ହେଇଥିଲା, ୱିଣ୍ଡୋରେ ଦେଖିଛନ୍ତି ଯେ କଟକରେ ଯାହା ସବୁ ମୁଁ ସାମାନ ରଖିଥିଲି, ସୁଜ୍ ଫୁଜ୍, ସେ ସବୁ ଯାଇକି ପୁରା ଫ୍ୟାନ୍ ପାଖରେ ଲାଗିଥିଲା। ତ ଗେଟ୍ ଲକ୍ ହେଇଥିଲା, ଘର ଲକ୍ କରିକି ମୁଁ ପଳେଇ ଯାଇଥିଲି ଉପରକୁ। ଆଉ ସେ ବି ଉପରକୁ ଆସିଲେ, ଆଉ ସେଇ ପାଣିରେ ସେ ଯୋଉ ଆସିଲେ ତାଙ୍କ ଦେହ ବି ବହୁତ ହି ଖରାପ ହେଇଗଲା। ତ ସିଏ ଆସିସାରିଲା ପରେ ଓନର ଆସିନଥାନ୍ତି। ବୋର୍ଡ ଯେତେବେଳେ ଲାଗିଲା, ତାଙ୍କ ୱାଇଫ୍ କ'ଣ ହେଲେ ନା, ଆମକୁ କହିଲେ ତମେ ଚାଲ ସେଫ୍ଟି ଜାଗା ପଳେଇଯାଅ। ଆମେ କହିଲୁ ନାଇଁ, ଏତିକିରେ ହିଁ ବର୍ଷା, ଆଉ ତ ହବନି, ଏ ପାଣି ଖସିଯିବ, ମାନେ ତ କ'ଣ ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ କରିବ। ତ ସିଏ ତାଙ୍କର ଜଣେ ଚିହ୍ନା ପରିଚିତ ରିଲେଟିଭ୍ ତାଙ୍କ ଘରକୁ ପଳେଇଲେ। ଆଉ ସେଥିରେ ମଧ୍ୟ ସେ ଏତେ ଟେନସନରେ ଯାଇଥିଲେ, ମାନେ ଏତେ ଡରିକି ସେ ବୋର୍ଡରେ ବି ଏମିତି ବସିଲେ, ସେ ବୋର୍ଡ ସହିତ ସେ ବି ସେଦିନ ପଡିଯାଇଥାନ୍ତେ। ଇଏ ତାଙ୍କୁ ଧଇଲେ, ଆସ୍ତେ ଇଏ ତାଙ୍କୁ ନେଇ ବସେଇଲେ। ସେଥିରେ ପୁଣି ସେ ଏତେ ମାନେ ଟେନସନ ହେଇକି ଯାଇଛନ୍ତି, ଘରେ ସୁନା ଜିନିଷ ବି ଛାଡିକି କୋଉଠି ଉଠି ଯାଇଛନ୍ତି। ଆମେ ତାଙ୍କ ଘରେ ରହିଥିଲୁ, ଏ ସବୁ ତାଙ୍କୁ ରଖି ବରମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ଦେଲେ ତୁମର ସବୁ ଏସବୁ ଜିନିଷ ଗଳିଥିଲା। ତାପରେ ସେମାନେ ପଳେଇଲେ। ତ ଆମେ ଉପର ତାଲାରେ ରହିଥାଉ, 3 ତାଲାରେ ରହିଲୁ ଯାଇକି। ତ କେହି ନଥାନ୍ତି, ରହିଲୁ। ତାପରେ ସେଠୁ କ'ଣ ହେଲା ନା, ଆମେ ଯୋଉ ମୁଁ ଯୋଉ ଲୋକଙ୍କୁ ହେଲ୍ପ ମାଗିଥିଲି, ତା ତଳ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ଯୋଉମାନେ ଭଡା ରହିଥିଲେ, ସେମାନଙ୍କର ସବୁ ଜିନିଷ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା। ଡାଇନିଂ ଟେବୁଲ ସବୁ ନଷ୍ଟ, ସବୁ ହିଁ ନଷ୍ଟ ହେଇଥିଲା, ଯାହାକି ତାଙ୍କୁ ବହୁତ ବାଧିଥିଲା। ଆଉ ସେମାନେ ବି କହିଲେ ତୁମର ୱାଇଫ୍ ଯେ ବହୁତ ଚାଲାକ, ଆଉ ଯାହାକି ତମ ଜିନିଷ ଗୁରା ବହୁତ ସେଫ୍ ହେଇଯାଇଛି। ବାହାର ଜାଗାରୁ ଆସିଛନ୍ତି, ଯାହାକି ସେମାନେ ତାମିଲ ହିଁ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ସେ ଯିଏ ରହିଥିଲେ ତଳେ, ଯିଏ ସେ କେରଳ ଥିଲେ। ତ ତାମିଲ କେରଳ ତାଙ୍କର ସିମିଲାରି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ, ସେ ବି ତାମିଲ ଜାଣିକି ମଧ୍ୟ ତାଙ୍କ ଜିନିଷପତ୍ର ସେଭ୍ କରିପାରିଲେନି। କିନ୍ତୁ ଇଏ ବହୁତ ସେଭ୍ କରିଦେଇଛନ୍ତି, ତାଙ୍କର କିଛି ଅସୁବିଧା ନାହିଁ। ସେ ଭଗବାନଙ୍କୁ, ସେଟା ଭଗବାନଙ୍କୁ ହିଁ କହିବି, ଭଗବାନ ହିଁ ସେଇଟା ସେଭ୍ କରିଛନ୍ତି। ଆଉ ସେଇଥିପାଇଁ କି ମୁଁ ସେଠି ତ ଥିଲି। ତାପରେ ମୁଁ ଘର ଚେଞ୍ଜ କଲି, ଏଠି ନର୍ଥ ସାଇଡ୍ ଲୋକ ଥିଲେ, ଏଇଠୁ ପଳେଇ ଆଇଲି, କାରଣ ଏଠି ତାମିଲରେ ବହୁତ ହି ଲାଙ୍ଗୁଏଜ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ ଥାଏ। ତ ମୁଁ ଯୋଉ ରହିଥିଲି, ଫାଷ୍ଟ ହିଁ ତାମିଲ ବୁଝିବେ। ଆଉ ଯୋଉମାନେ ଏଜୁକେଟେଡ ଲୋକ ଥିଲେ, ଯୋଉମାନେ ଇଂଲିଶ ବୁଝିପାରିବେ, ସେମାନେ କ'ଣ ହଉଥିଲେ ନା ଅଫିସ ପଳେଇ ଯାଉଥିଲେ। ତ ମତେ ବହୁତ ହି ବୋରିଂ ଲାଗୁଥିଲା। ତ ଏସବୁ ଘଟଣା ଘଟିଲା ପରେ ମୁଁ ପଳେଇ ଆସିଲି ନର୍ଥ ସାଇଡ୍ ଏୟାରଫୋର୍ସ ପାଖକୁ, ଯାହାକି ମୁଁ ଆଉ ମାନେ ଏମିତି ସିଚୁଏସନ୍ ଫେସ୍ କରିସାରିଲା ପରେ କେବେ ବି ଇଏ ଗ୍ରାଉଣ୍ଡ ଫ୍ଲୋରରେ ରହିବାକୁ ଚାହିଁଲେନି। ଆମେ ଏବେ ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରେ ରହିଛୁ। ଫାଷ୍ଟ ଫ୍ଲୋରରେ ଏତେ ବର୍ଷା 2015ରେ ହେଇଥିଲା, ଏବେ ମାନେ 2021ରେ ଏମିତି ବର୍ଷା, ଚାରିଆଡେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି। ତ ସେ ପାଣି ଭର୍ତ୍ତି ହେଇକି
कौन है ना घर माने आमर कौन है जे प्लेट ना फाटी तो फाटी के देख से बन्या एठी प्लेट फाटी माने लोक माने केमिति पानी घेरा अछन कौन अछि मु आपन देखो चलतु देखिए। देखंतु वर्षा है कि घर केमती है घर दबिकी प्लेट घर फाटिला।